Razumijete? Ja sada hoćeš nazad, idem nazad, hoćeš nazad, idem nazad, ali svaki put ja imam kontrolu, a ne mislim da možem ići, to je jedan, ništa. Ništa. I što? Ništa. I sad odavde, ja sam kratak ovdje, ja prebacujem, meni treba distanca. Ovdje sam ok, meni treba distanca. I kad mi treba distanca, ja ne zaboravljam u ruku. Već idem sa njom tamo. Evo me, on neće razmišlja o tome. I onda ja dolazim kao put, evo me se reći. Razumijem, ja o tome sve. Postoji nešto što nije jako što nije zaista zato što je neko kretanje, a koji se ovako ne primećuje. A moram da ga snimim. Da li razumijem? Znači još jedan. Rezu kiraza, ići. 1, 2, 3. Uvijek drži. Pogledajte kako mi ruka. Bog nije pokrenuti. Već ovako. Kad sam uhvatio ruku, evo ovo. Kad sam uhvatio ruku, ovo. Ja ne moram nešto raditi desno i kažete, ja ću desno. Ne ovo, već ovo. Zglobnik vidim i uvijek imam ovo vučem da pravim fogu. Uvijek. To, znači, ne samo ovo. Ovo. Znači, ne samo ovo, uvijek, znači, drži to, ali i ovdje se zrovlja. Kad sam se vuku i kad mi je ruka ovdje, naravno zrovlja, znači mi to. To uradim što, ne ovo. Sveće sada, ovo je jedno, a ovdje ćeš moju ruku na svojoj ruci. Da. Da bi